Ndabashuje mwese amahoro y'Imana bane namwe. Ndashuje buri muntu arimo arakurikirana buno butumwa. Yesu Kristo nagwe gusobanukirwa icyo ijambo rishaka kukubwira. Uyu munsi twasoma ijambo ryanditse mu gitabo ca Hoseya igice 4 ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu. Hoseya igice 4 ku murongo wa kabiri n'uwa gatatu. Mwene data uri muranyumviriza, urashobora kuba udakunda buno butumwa, ariko yamara nibwo Yesu ashaka tukubwira, kubera ko yaje gupfira wowe, yaje gupfira ubugingo bwawe. Niyo mpamvu Yesu ashaka tukubwira buno butumwa, kugira ngo kurugutura ayo matwi yawe uhinduke, ubugingo bwawe ntibugire iki, ntibuze bwononekare. Urashobora kuba ufite amafaranga, ufite amazu, ufite ibiki byose, ariko ubugingo bwawe bwarapfuye. Yesu ashaka kuzura ubwo bugingo bwawe. Yesu ashaka kuzura ubwo bugingo bwawe bwapfuye ugenda. Yesu nashimwe cyane. Turazi ko ubu butumwa ari umwanzi wanyu, ariko nibwo Yesu Kristo ashaka ko tubabwira. Mwakumva mutakumva, mwahinduka mutahinduka, Yesu Kristo adutegeka kubabwira ngo mwihane, kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu nashimwe cyane. Dusenge Imana. Data, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, ndagushimiye. Urera, uri isumba byose, uri nyakubahwa. Ndasengeye imitima y'umuntu wese, umutima ugiye kumviza ubutumwa bwiza Mana. Ndasaba mwami Yesu, ugende umusobanurire, umwigishe byinshi, umuhe guhinduka mwami. Urera mwami Yesu, waje gupfira abanyabyaha, ntabwo waje gupfira abagororotsi. Mana, umuntu wese ari burebe ino video azi ko akigenda mu bintu bibi, ndakwinginze umukurikirane, ntumusige, kuko mubo wapfiriye nawe arimwo. Mu izina rya Yesu, iyo ni ntama yazimiye. Mana, ndakwinginze mwami uyikurikirane mwami, uyikurikirane mu izina rya Yesu. Kuko mwami Yesu ushaka ko ubugingo bwawe burokoka, ndakwinginze Yesu ukurikirane uwo muntu ari bwumvirize ubutumwa bwiza. Ndagushimiye mwami wanjye. Ndakwinginze Yesu, umwuka wera mwami amanuke, maze mwami Yesu akora umurimo wawe anyuze muri nge, mu izina rya Yesu. Ntaba ari nge, ahubwo abe umwuka wawe wera bari we avuga, abwira imitima y'abantu. Urakoze Yesu. Ntabwo waje gucungura umubiri, ahubwo waje gucungura ubugingo. Mana, ndakwinginze bano bantu mwami bakurikirane mu izina rya Yesu. Rino jambo buri muntu ari buryumvirize. Mana, agendera mu byaha, ugende mwami Yesu umukurikirane. Uburyumviriza nawe atakintu kimurega mwami, ndakwinginze rino jambo ribandanye rimwibutsa ko gukora ibyaha byanga, mu izina rya Yesu. Haleluya. Ndagushimiye mwami, urera uri isumba byose, uri nyakubahwa mwami. Ndagushimiye, ndabisabye nizeye kuvyumvije kandi ko turi kumwe, ni mwiza ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Dusome ijambo ry'Imana. Nta kindi kiriho atari ukurahira, no kubeshya, no kwica, no kwiba, no gusambana, no kumena amazu n'amaraso ahogwa ayandi. Nico gituma igihugu kirira, abakibamwo bagahondobera, bo n'ibikoko byo mu ishamba n'ibisiga byo mu kirere, mbere n'amafi yo mu kiyaga nayo agakamangana. Imana itubabarire cyane. Mwene data, Imana yo mu ijuru ntago iba iri mwirafinata,
nimba ubuzi ko iri mwirafyina ntifyina, nta gifyina. Bino biri seriye. Imana yo mu ijuru irimo irakureba wowe wa mugabo uri kurandeba, nawe wa musore we, nawe wa mukobwa we, nawe wa mumama we. Ntimugire ngo ntibareba, irabareba na hahandi mwinyabya ikahareba. Ijisho ry'Imana rirabareba. Ntimwihende. Ibi ni ibyaha birimo birakogwa mu iyi si, biriko biratuma akaga gakwira mu iyi si. Ibi ni ibyaha Imana irimo irareba abantu bariko barakora, bakabandanya babikora, bagaceceka, ntibashaka kwihana. Imana itugire neza, itubabarire. Ukuntu abantu bishize hejuru ngo ndi pasiteri, ngo ndi ropereza, ngo ndi bishopu, ngo ntabwo nshaka kwihana ncumuye, ngo nta muntu nasaba imbabazi, ngo mbese nguri musi yanjye sinamusaba imbabazi ndamugiriye nabi. Reka ndababwire bene data, reka ndabibutse ko ibyo biti mwikoreye nibyo mwisi. Ibyo biti ibyo nibyo mwisi, ntabwo bizabajana mu ijuru. Umuntu yakijijwe neza, yagize iki? Yakijijwe neza, niwazagira iki? Azabona umwami Yesu. Urashobora kuba uri kuranda buri pasiteri winyabya, winyabya kugura icupa hariya. Reka ndakubwire, Imana ntizareba ngo baragusenge ahangaha mwisi, izaguturitsa, izakumena umutwe wewe, izakumena umutwe. Abapasiteri ariko barasambana binyabya munsi y'amajipo y'abagore, munsi. Pasiteri muzima akinjira munsi mu majipo y'abagore, bakavanga bakaja gukora umurimo w'Imana. Reka ndabwiza ukuri, Imana izabatwika. Ntimwihende, ntimushaka kuvuga ukuri ngo abantu bihane. Ntabwo mushaka kuvuga ukuri ngo abantu b'Imana Yesu Kristo yapfiriye ngo bihane, ubugingo bwabo burokoke. Icyo muriko murakora gusa, muriko muragira iki? Muriko muraca hejuru ikiguma c'abantu b'Imana, mugagica hejuru, hakukinyukura ngo kivemwe amashira, kivemwe amaraso, kivemwe n'ibiki. Muriko muragica hejuru, mubabwira ngo Imana irabakunda, ibahaye amazu, ibahaye ibi n'ibi. Umviriza, n'abataramenya Imana irabibahereza. Mukora umurimo nk'uko Imana yagize iki? Yawubahaye. Ivyo kwisha hejuru ngo ndi kanaka, ngo ndi kanaka rwose, ngo sinshaka kwihana. Reka ndabwire, izo nyigisho mwagiye gutoragura, muzavuga iyo mwazivanye. Izo ngizi zo murazizi, muriko muratamika abantu b'Imana, murazi iyo mwazitoraguye. Muzahavuga. Rega Imana ntabwo izaguma icecetse. Irikireba ukuntu abana b'Imana bagize iki? Bayobye, batwaye izo nyigisho z'ubupfumu, bazitwaye mu mitima yabo, bagaheba Imana kubera ibintu muriko murabatamika. Ndababwiza ukuri, Imana izabaniga. Erega irababaye, ujya ngo ntibabaye. Mwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Nimwihane, nimwihende, nimwihane, mureke kwisha hejuru. Nimwihane, abisha hejuru Imana izabasubiza hasi. Nimwihane, mufite ubwenge n'amatwi, murafite ubwenge bukora, mufite n'amatwi yumva. Ariko ntabwo mushaka gukora ibyo Imana ikirabashakaho. Maze ngo ndikana, reka ibyo byakanaka birakureba wowe, birakureba. Imana ntabwo ibyo iri kirareba. Imana ntabwo ari byo iri mwirareba. Nimwihane by'ukuri, mureke ubusambanyi n'ubushakanyi n'ubwicanyi, n'ababomora amazu y'abandi bagenda gushaka ibyo batabitsemwo. Abo ngabo bose bihane, mwihane. N'abagenda banyungusha amabuno umengo bibagiye kwambara amakareso. Reka ndabwire mwagore mwe n'abakobwa, ayo mabuno yanyu mugenda mukubitagura mu mihanda, Imana izakubita kw'inkoni.
Imana izakubitaho ibibyimba, Imana izayakubitaho uburwayi. Ayo mabuno yanyu mugenda munyungusha ngo umugabo yakubona acagira iki, aca tangira kukuyumviraho. Ayo mabuno mugenda mutambaye n'amakarisi mugenda muyakubitagura mu mihanda. Igice kimwe ati wambonye, iki naco ngo ndi hano. Ndababwiza ukuri, iyo ngeso n'ukuyita, iyo ngeso ni muyite. Niba mudashaka kuyita, Imana izabatwika. Imana ifyina. Igihe kiraje caka nk'itanure, abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, nta n'igicizi cyangwa agashami kazasigara. Bene data, mwari mukwiye gukurugutura mukumva ijambo ry'Imana mukarigenderamo. Mwari mukwiye gukurugutura abantu mwakunze isi, mwarakunze isi, mwebwe mwarakunze isi. Imana ikabashaka ikababura nawe mwinyabije mu isi. Imana mwayivuyemo mukagenda mu isi, mukagenda kunuranura mu isi. Mabandi no mukagenda gutora ibyo mwataye mu isi mukabisubiramwo. Reka ndababwire, ibyo muri kumura kwa rwose Imana irabibona kandi irabazi. Irabazi nubwo murabaririmbyi, irabazi ko muva mu rushenge mugaca mugenda mu mapfumu. Irabazi ko muri ko muratendeka abakobwa mugatendeka abasore, abasore nabo bagatendeka abakobwa. Mbese umusore ubu afite umukobwa mbese bangahe bose? Ababwira ngo ndagukunda nzagutora, bose bakarindira bazi ko mbese abakunda kandi azabatora. Naho nukugira iki, nukubabesha. Imitima y'abakobwa warayimaze. Ndababwiza ukuri, ibyo byose murikoza mutabiretse, Imana izabanigagura. Ko mushaka umuntu ababembereza, yego, ababembereza. Reka ndakubwire, Yesu ntiyantumye kwabembereza. Ntiyantumye kwabembereza. Uzabwumva azabwumva, udashaka nazareke. Ntabwo antumye kwabembereza. Mugira iki? Mutandukane n'ibizira muri kururamwo, mutandukane n'ibizira murimwo, mutandukane n'ibizira muri kumuragenderamwo. Ubwo bushakanye n'ubuntuze bwose, n'uburyarya n'ububeshi n'ubwibone, uko kwambara ubusa mwambika ubukareso mukagenda mu muhanda, mwambara ibice, amabere mukayanikira mukagenda mu muhanda. Ibyo byose mubireke. Umwami Yesu araje. Umwami Yesu agize iki? Araje kurugutura ugutwi. Wowe uri murandeba, kuruguta rwose. Nje ukubwira ko Umwami Yesu aje, ibyo biyo myanda yose wishizeho haba mu mutima no ku mubiri ubite. Umwami Yesu araje, azasanga wamwiteguriye. Uzarira niwasigara, yamara tunganya ubugingo bwawe. Uri muraburirwa ukiri muzima, wewe uri muraburirwa ukiri muzima. Ufite amatwi arumva, udafite nawe nakazi ke. Reka ndabwire, nimwihane icyo Yesu abashaka rwose, nta kindi. Ni kubera iki mudaha agaciro amaraso ye kandi yaravuye kubera mwebwe? Ni kubera iki mudashaka kwihana? Ni kubera iki mutamushaka kandi yarakubiswe inkoni nyinshi kubw'ibyaha byawe? Ariko ntushaka kwihana rwose. Ese wewe none budashaka Kristo ushaka iki? Ni giki kabisa uri murashaka? Ni giki wowe udashaka Yesu uri murashaka iki? Uri kurashaka inkoni? Ushaka gutabwa mu muriro? Nuhumure, guma umwanga gusa. Impembo yawe irahari, Uwo Mwami Yesu yarakubiswe aricwa kubera wowe, amaraso ye araseseka kubera wowe. Ariko ntago umushaka. Numwange. Ejo bundi uzavuga ngo sinabwiwe kandi warabwiwe. Urimo urabwirwa n'ubu. Wewe uri murandeba, wa mukobwa we wambara kamini ngo warabuze umugabo ugaca wambara kamini kugira ngo werekane mu ntege n'amatako n'ibiki byose. Ndababwiza ukuri, izo ngeso nimuzite.
mwinyabya amadushe mugaca mugenda kugira iki kwikinisha. Abari mwarakoresha amapiridanse, umugabo akabona n'umugore we agaca asesa intanga muri piridanse agaca agenda guta. Izo ni systeme zanyu mwirondereye, systeme zo gusuka intanga muri piridanse mugaca mugenda kujugunya. Ese muranga Imana ntibireba? Abandi namwe mugaca musesa intanga hasi mugapima ujya mwanyene zikuzasohoka mugaca musesa hasi. Aho se uri kurahima nde? Uri murahima ubugingo bwawe. Uri murahima nde? Ubugingo bwawe. Ubugingo bwawe nibwo urimwo urahima. Uri murahima ubugingo bwawe, uri muranyumviriza. Abandi mukirwa muri family planning. Reka ndakubwira, ese wewe uri murandeba koko? Ese wewe urashoboye kurera koko? Ni Imana yo mwijuru irera, wewe ntushoboye kurera, ni Imana irera. Mwirwa muri family planning, abandi bakabahanura mu kuja muri family planning. Reka ndabwire, namwe mufite abagenzi bayi murafite ikibazo. Mufite abagenzi bahana kugira ibintu bibi, namwe mukabemerera. Wewe n'umugenzi wawe muzarimbuka nimutihana. Bandi nabo bagakura mwinda, ngo nayitwaye ngo ntabishaka. Umugabo agategeka umugore kuja muri onapo, umugore nagafata umugabo ngo nshaka kuja muri onapo. Ibyo bintu mwijanyemwo mutabiretse, Imana izabatwika rwose. Izatwika mwabicanye mwe. Uwica wese nta juru afite kiretse yihanye. Uwica wese nta juru agize iki afite kiretse yihanye. Abantu bafite ibintu by'ibitutatuta mu mitwe, ibitutatuta mu mitwe gacafata igitambara bakarenza kubiri. Ubesha uwo nguwo muri kumwe, ariko Imana yo mwijuru irakubona. Imana yo mwijuru irakubona. Ubwo bwibone bwanyu ni mubute, mukurikire Kristo, munyure mu nzira ifunganye by'ukuri, mwemere mukizwe, mwemere mube abakristo, mwemere. Naho ubundi murafite ikibazo gikomeye. Muri n'ikibazo gikomeye, mwebwe murishushanya. Niyo mudashaka gutora umurongo neza, muragowe pe. Umwami Yesu nagiye neza umuntu wese yumvirije buno butumwa bwiza. Mwene data, uyu n'umuti. Nubwo ushaririye ariko